Tuairimí go míle Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1, Topic 7. Rannóg a cúig, Tuairimí, Scríbhneoireacht. Le múna a rá cé go first an Jackar atá radagan. So we'll be working on saying how easy or how difficult something is. Beg an bhfuileog Tuairimí uait don gníomhaíoch seo. You will need the handout Tuairimí Opinions for this activity. Tuairimí. Cén tuairim atá agat faoin na rudaí seo a leanús? What is your opinion about the following items? Tá uimhir trí líonta isteach mar shampla dit. Number 3 is filled in for example. Tá fáil na Gaeilge. So learning Irish is Jackar, éasca, an Jackar, an éasca, ro Jackar, ro éasca. Tá cócaireacht don teaghlach, cooking for the family. Tá tiomáint i Míle á Clia, driving in Dublin City. Tá sciáil, skiing is. Tá Francais, French is. Tá gramadachs an bhéarla, English grammar. Tá úsáid ríomhaire, using a computer. Tá fáilim rothaíochta, learning to ride a bicycle. Tuairimí lean, Tuairimí continued. So anois, nuair a bheidh sé líonta isteach agat, feadh amach faoi Tuairimí do dhaoine eile. Then, when it is filled in, find out about other people's opinions. Cruthaigh ceistena mar shampla. Create questions. For example, an bhfuil fáilim na Gaeilge Jackar is learning Irish hard. So create a question for each item on the checklist. So pause the recording and come back to it when you have each one done. Scríbhneoireacht, write them down. So, freagraí, so an ceist for tá fáilim na Gaeilge, an bhfuil fáilim na Gaeilge Jackar. And of course you could use an bhfuil fáilim na Gaeilge éasca, an bhfuil sé ro Jackar, an bhfuil sé ro éasca, an bhfuil sé an Jackar, an Jackar, an bhfuil sé an éasca. Tá cócaireacht don teaghlach, an bhfuil cócaireacht don teaghlach éasca. Tá tiomáint i Míle á Clia, driving in Dublin. An bhfuil tiomáint i Míle á Clia Jackar, is driving in Dublin hard. Tá sciáil, an bhfuil sciáil éasca, is skiing easy. Tá Francais, an bhfuil Francais Jackar. An bhfuil gramadach an bhéarla éasca. An bhfuil úsáid ríomhaire Jackar. An bhfuil fáilim rothaíochta éasca. Agus sin é a rá cé go firsta nó Jackar atá radagan agus ceist a chur ar daoine. That's how to ask somebody if something's hard or easy and asking questions. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na Quizlet, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh.
Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.